I pozdrav svima, ja sam Filip YouTuber i kao što vidite malo sam desktop uredio, znači izgleda mi kao Windows 8, zašto sam promenio temu. I u današnjem klipu ću vam pokazati kako da skinete i ubacite neku teksturu u Minecraft, znači odete na Google i onda kucate texture for Minecraft, evo ga, prvo znači, i idete na ovo prvo. I onda vi ovdje izaberete, ovdje imate i dalje, izaberete teksturu koju hoćete. Evo da imam ali neka, mislim ja već imam jednu. I onda kad izaberete idete ovdje na download, ali ja neću zato što imam ja ovdje. I onda uđete u Minecraft, igrice, Minecraft. I evo, znači, kad uđete u Minecraft, idete opcije i paketi resursa. I onda, samo nađemo, uđete u otvori fasciklu paketa. I onda ovako stavite i tu teksturu na desktopu. Samo premestite je tu. I onda idete X, gotovo. I gotovo. I onda ponovo kad uđete, evo je tu i onda samo ovako radite, idete na gotovo i malo sačekamo dok on to uradi samo. I evo ljudi moji, znači vidite da se promenilo, evo idemo samostalna igra, napravimo neki novi svet, evo na primjer bla bla bla, nešto da lupimo. I evo, na primjer kreativni. I sada bla bla bla, nešto ćemo da lupimo i napravi novi svet idemo. Ljudi moji, nešto neće da učinite, ali nema veze. Kao što ste vidjeli, tekstura radi. Evo da izađemo. Kao što ste vidjeli, znači tekstura radi. Opa, nisam išao X, evo sad. Tax Manager. I ovo sad koristim trenutno. I to bi bilo ljudi moji to od mene. I čao!